في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يترك قلبا حزينا وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان رحيما بالأيتام. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وألا تجينا ماما ألا لو أنت صلوا مهزون تنبانا تقولوا أنا تو فارم محمد أينني يتملموا كبالي وخاكوين إسلام وكينينا كنني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرمو وكان يتملموا فبكالن نسران كالن ألا نهينيا ألا نجري كنتو كما تلو أجنادي كبالي لنكي كوتا كده وكو يغالنتني تقولوا فبال نسران كتا كنا نخاكونا ألا نتوغر غالي ألا نبغر غالي سرقه وكو ديمانا ناشيما كنويا أرو تنجي كمبالي وخاكوين إسلام وكينا كنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. O soninkelle menyugo manda yakare manjukunini o habanu do kisimanu ado gida nyagarundo yakundore mu hakebe tangadan kinyaerea ori mengani kebe odo ana arna sabatindi e hibe ga do kinyaere kenni hinne nyai kenni soninka hunyai kenni jiku nyai kengani ore mudo ko gonu be no gaire seganti dalengi me kumbane segmengani allah lengora ku de mana me kumbane ku galle ngonyana mo be kenna allah ma soninka haqqi suki tarongo ko ganende ke leria nge jeli ma ku ni ngo katti bejuya aga no de ma o ko no ko rawu ira kitam mo be parce que anda mo ko rona gande mo dona kinya ina sahuran kayre irantar ni sahu karen no gondi dingira bega kitena kinya emplacement ci ren mo shiri mais hay mo be lengira ta sakka dingira ke di kundu ama bili ama tage billat nan chapi agana kenchu gana bugadi me agana sapi nan bili ira worna no gondi me ama tage billat nan chapi soninko hakke sugo hinne ne hoga maga parce que alla kutana boro no shere go maga me alla kalshin tam maga alla kalshin go soningo so maga ngara na gana jina homundo gunnendo kanunchu godo banen taloga ujinen tagaba million taloga sego shrobe nura na kine oyiti allah imaga kino oyito jukunu kuire parce que bezo jukunto ina kino oyiti allah o ko onu benu gore sega ntira oni de matai allah na a ne onde oro shilami le menchu ko mantenda ken chababuda ngedo hakke be go dome ngengi nyera sababu ni estoni start dukure muhammad dukure kena tahna ngena muguna ntike association wore mengara mugulen ki nyagali mo siri ak geminga ka ngero hibenu go gollini do ma do hibenu go terne do me kenga ni ngey mejjati ginu ya ngana bugwere ndo hoggabe wo shehene ken chababu ni do taawno sa sam pakhri nyanka alla nabure kama yego di kenga ni ba shehene silla nda gari ni ndo sa ti jale maganti na mati mankanye ngan karanga me ngana bugwere sa sa ninkri ido kebe gan kawe ke shenga ni kebe wo ken dabarini kendi me haqibe nge me gama ngana bugere ngam message ke ko ni besoya igara wo de manat ke be no de matikenga kyani nge magana ko na gada. Alhamdulillahi alladhi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاني واغسو كنينتي سلام أغن كنيندنا كنغني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكو وake barai lenki kota ke wala tigana na mama Allah hinendo asure nyando kusuki nyake barai suro sorongo bongano ngai wokro ke barana ga Allah maketini kinyake barai awa Allah ma khaye kiniya igarawi tantontono wala take baranu rimenu nganyana on yere yatimelle mum baranyei katingaruno yatimelle mun no kundiga mendi hilo okuni video baganda no nyei o mare nyakaru ngaire o mare nyugu ngaire o golle oni nyana raison kamai soningara ime yigeri kempa mu mogosiri khanga mula na honne kunun kamma o hawanu romanu wala te ina hamu video baganda na asigira ni mena société ndi video baganda no benu gaire khana hamu o sigira ni mena société ndi Kenya ni video baganda na be gani video nyakile buren kamma anyandi jak bikile buren kamma hibe gani khalle nyakile siren kamma nyandinya sasa ona jatelega ye wanga na video baganda na ngaba soni ngara inati sarasire lemme golle ti kenga nyano wa hamuno parce que kume soni ngara khawku funnan khawga ora jatelega wakati nga kamma nan daga shi anun tananu nga kamma na kille go wutu makinya sababu wa soni kankanne aro soni ngahu o gebe sembe kun kotenga me wakati funnan kawnya wakati nga dangini o kan kabo hakulu nya gollini o ku ka bugu dambe gwa woni khabila e gwai on kaba kan kille wutu wala so ga garawa hini yogo ya ke sigindini duna wakati nga gemo wakati be so ni gonde digame goko tanga na woindiranga hankenga na yeleme rabatenga anga ma yeleme ra itani keke nga dunga nan tampindini ken sababu ra ke rezo kama ho suna hamo kuri khanne ni surondinde nyei haramare me mati mere ora ba honya na gantaro killei o meti kenta nyana kha o wa ho ganyana hibe garo killenga kenya no nya Allah nyaga na anyampo ho burukuri Allah ni yampana nyai hinna na nyani ai hinne mbana Allah na haraman Allah kidde siren kama sino kenga ya mo gommano sasa yatimelle mu ku khibare wa Sheikh Musa kunyini ari golli alle monto aro Sheikh Haruna o wi su ko manten kunyini kekille anoku imendo su kille nyani kei oku benu ga video nyana million to mo ga kunyini alhamdulillah ga na video banenya keme ujinero ho haramare mera wa hayni keme ujinero ho haramare me kundo khairi lantar ni wa kenya no wa mundu no harama maga video baganda nda sire su baka silama ko to anu ngoto hibe ga sire mbaka silama ko ko lendu kunganonga silamin pisu gana giri harama nga kubenu suinu goroni tintoludwa sire ntakande sababu to kubenu go hoburu nyana arabanya na sababu tuntelle ma hunga sarake be changene wala sana hamu kula wa video go nyana na sanki arabanya na sababu keme sirasiri Allah na rini demanditi sababu nga Kenya ni silama hungo lempa yokuru waro yimendia o sigirangeli hibe on kabanyana sereta na kana wali imenda an sigirangeli hibe Allah dungenga mo okume yoga jonko ye mo siri Allah tito ngame yaga tuyi madin khari mo siri me okuro golli Allah mo gonu wa kona kana ngalle kitange halle o sigirangeli hibe rezon kam mana ko yiduna dungonu nga nantike hiwano o gabo sigiran paka aro demande be go yimme magana deberi inshallah kenke no togoro wakati nga harama nga ken Allah on tarni hoko kano togoro wakati nga inshallah yatimelle mugu o wa ko yini ananti Sheikh Haruna Gakuri jamanga tinti amogobe o ga wanyani ranga kapalle moy o ga sigira ngeli hibe o wanyani ranga keni soni ngara video manunchu sehenyi agana yampo magati Allah digame man. Salam alaikum ora ga sukuni hibe garo kinyere linki kotage oris yatimelle musabura c'est bon o kinyere yatimelle munya sabura na sababu mania kebe gadi kita nanti ko mi saro ko benu ga fati ima honya Allah ire o ko benu kallunga birene o ma hokini Allah haramare me sugari anda ngori jagani haramare me sugari anda ngori jagani hube garo kinyere lenki na tuinda ga isoningo nanti yatimelle muku terengi magare meta uranti maga na sababu tereke imaga me amatagi ina loi senye
ona ga to agulari serebera go de mana de manduku o ma abugumeri kwa anya chenche yo anya sima yo anya kalisi kote nga o hajunga ba aho swa mare nyagare anna tunanti ambe kallenga brene lengi seresunti karakotatu mare nyugo ambe ga brene lengi seresunti karakotatu donc kebe ga dikita seresu alla nyageti me alla ndari wurjagendi donc ko be konno kati soni kallemwa aro soni ko on bugona ku dema parce que na loi senyai tawuranti maga demande po gabe aruka me khere ta sabuda tereke hayo karanga yere kundu amatage sipasman bani anadi ona yatimele mun dema pour ina katna bugu loi seke iga kalsi berno loi seke di sinendi alla bani anatu awon bugu oni dema alla gana dunge o ko gawo seko nyana seresu asenga ne har goro bani ay numero ngosu maga o awalo kontinga aseko ngani goro bani ay anna wara an seko ngani wujini ay anna wara donc ne kentadi sere maga ne u alla ngoleire goro bani angana ro alla khibarendi la gara kota ngalingine seresu maga ne kebe gana senga anna wara katoy do yi hajunga demandenga teren sabuda aro bire mo sabuda ngal salam alaykum galamo wa su kunyini na khakanta inshallah ngayre ngida nyamere no nga kengen momor kamara aken nyamere an cigi ngari sige jamage kane nan jigamu na jamam bismillah inshallah khabare be fay kallam pinyani donc allam pingole adiga me anta gobon gori bare maroko ujine ka ken kan takaba adanga inshallah donc bucina kebe ko kuma kana ketina saga sire fa ba sire soro la ni bismillah te ni demate ken sima ton ni fili finjo padu nga kengo ma ni demate kenga fina kenga na girno wa jaman ci kunyini sira suwa giri kani ngana liere allah mbiana liti fofo mali tallam fi falle wa amnura allah subhanahu wa ta'ala ma kharno ojida gollen kama allah ta du kero gollen no kan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wala tigana na barka sawni allah subhanahu wa ta'ala be ga dungena lengi ko e ngusu ko mantenya na da joba gili yeru ma yirigi higabe nya no goni awani ni honu meri yeru yirigi allah subhanahu wa ta'ala ma kun takhilari on gota alhamdulillah rabbil alamin o ma hawkini allah himelu khana ga ma kita o khana ma honya allah golle ke lañi ni bana nay ti yatimelemu mu hakare nan taw sabla lenki alhamdulillah o khalungono habe mu yaro ni na kuma ni o wara no khalun to kapuya donc o su hamini bana o su lañi ni bana yatimelemu hakar tawra yatimelemu nan kata na wutu hankane wono dangani ona la nyaga na kenyai o kon wa no ona la nyaga na walla yini khore be ganyo ngui na ta su ko mata keni yatimelemu nan kata na no kita dingira kita titibu nyairi alhamdulillah ko nutinga men kutin ka walla magare allazi khadara fahada ona la nyaga na anna no na tawni gole ke wuna sa hasre himelu garatinga men kutu himelu gara no kunun kini himelu go gole ke kane ngu ko na duwa nya na na gole ke wuna sa hasre na kinuya na timna je khakini ara sabari na ala nyaga ala ne magum ka karaba nu kina gole ke na no na tawni na gole ke yime khoro na no su jombiya arna ke no dora ora ke nyaga ba subhanahu wa ta'ala maga arna ke wati allah hundaron ta gunya sallallahu muhammadi sallallahu rasulullah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh